Modrić na slobodnog Kranjčara lijevo, Modrić. Kranjčar, Modrić i puno je Makedonaca tu okolo. Mandžukić je sada tamo na boku. Mandžukić, evo lopte u sredinu, evo pogotka! Evo pogotka, 1-0, 69. minuta. Modrić, Mandžukić, Jelavić za 1-0. Evo našeg zlatnoga džokera s klupe. Dobroga Nikice Jelavića. Četvrti njegov pogodak, potvrđuje svoju veliku formu iz Evertona. 69. minuta. Jelavić za 1-0. Stiskali tu Makedoniju u ovom drugom dijelu, ali nikako nam nije to prolazilo. Pogledajte sada. Modrić za Mandžukića koji sjajno vraća povratnu loptu glavom. Pokrivena su nam oba napadača, pa će sada probati Modrić. Nema zaleđa, lijepo se izvukao Mandžukić. Pored njega Permalen. Kompani ostao na krivoj nozi. Sjajna prilika! 1-0 Perišić! Našao je pravi trenutak da zabije u zemlji koja ga je lansirala u orbitu. 6. minuta, Hrvatska vodi 1-0. Ivan Perišić, prvi njegov pogodak u povijesti za hrvatsku reprezentaciju. Baš je lijepo da je zabio u Belgiji. Ovdje je bio briljantan u klub Rižu. Odavde je napravio briljantan transfer prema Borussiji Dortmunda i ovdje je poslao sve Belgije. Rakitić. I evo prilike Čorluka, tako je! 1-1, ma da, treća je sreća Vedran Čorluka. Treći, odnosno četvrti njegov pogodak u 60. evo malom jubilarnom nastupu. Opet je malo ostala kratka tu makedonska obrana. Kroz peterac je prošla ta lopta. Bogatinov nije reagirao na pravi način i Vedran je imao čak vremena smiriti tu loptu i onda je lijepo zakucati u makedonsku mrežu u ovaj bliži kut. Tu su još dvije leteće naše tvrđave. Mandžukić i Jelavić. Rakitić i Bogatinov je zaspao 2-1! Ma Ivane, pozlatila ti se desnica! 60. minuta ispod oka je vidio Bogatinova. Jednoga je zaljuljao u prvom poluvremenu. Sada ga je dokrajčio novim pogodkom. Ivan Rakitić. 9. njegov pogodak za reprezentaciju. Pogledajmo to još jedan put. Krenuli su naši, pa pokušaj iz Mandžukića, spora lopta sada vraća na pravo prajsa, evo prilika prazan je gol! Gol iz jedne situacije koju je tako lijepo ispratio Mario Mandžukić, nije posustao kad se činilo da je lopta izgubljena i to se isplatilo, ta upornost, ta strpljiva naša igra. Nije bilo iz izrđene akcije, nije bilo iz centaršuta, iz kornera. Jedna pogreška Luisa Prajsa, ali i pogreške su sastavni dio nogometa i Mario Mandžukić je to iskoristio na najbolji mogući način. Evo, Eduardo je tu dao loptu naprijed, težak teren je učinio svoje, da je ovo suho, vjerojatno bi lopta došla do velikog vratara, ali bio je uporan i lukav Mario Mandžukić, pratio je akciju do kraja i onda dočekao konačno pogrešku Luisa Prajsa i hladnokrvno pospremio loptu u mrežu. Već je novi centaršut tamo i opet gol je sada! Konačno je i pogodio, dočekao je svoju priliku Eduardo da Silva, pa moralo se to dogoditi nakon svih ovih propuštenih prilika Hrvatske. Zaista su puno toga Velšani obranili, imali malo i sreće, ali kad jedna momčad toliko dominira, kad stvara toliko prilika, kornera, prijeti izvana, iz blizine, onda se to moralo dogoditi, a evo isplatilo se i postavljanje u momčad Eduarda da Silva nakon nekoliko promašaja sada je konačno pronašao svoju pravu priliku i Holić ide sam prema Brkiću. Holić, Mandžukić na drugoj strani. I da! Mandžukić 1-0. Iz ničega smo dobili priliku da zabijemo. Iskoristili smo je. Mandžukić i Ola. Dvojac koji nas vodi do prvoga gola. U zagrljaj žure jedan drugome, naravno, jer ovo je poklon
na kojem mogu zahvaliti tu srbijanskoj obrani i Mandžo je u svom Maksimiru zabio. Kolarov, Mandžukić je to zaustavio, a Rakitić onako samo produžio nogu, gurno za Olića koji je sjajno vidio tamo Mandžukića. I još jedan prekid, još jedna prilika za Srnu. Opet je tu na rubu 16-terca Šimunić, Srna, oštra lopta u 5 metara i da! Olić 2:0! Zaspala je Srbija, Ola je ko metak uletio i zabio za 2:0! 37. minuta, Mandžukić i Ola, ma šta ću sad reći ako su zabili i otvorili Srbiju s jednim golom. Ivica, Olić, Ola, slavonska i hrvatska Lola, doveo nas je do drugoga gola. Ide kome u zagrljaj? Alenu Bokšiću, naravno, još jednom. 2:0! Pogledajmo još jednom, Srnga neugodna, neuhvatljiva lopta za sve i Olić je to prsima, onim znakom HR. Igrali su to ovoga trenutka ipak Velšani, ali imamo novu priliku za nalete. Lovren je potegnuo, Lovren i 1:1! Evo ga, Lovren, drugi njegov pogodak, 77. minuta, ma zadnji vlak je već bio da zabijemo to. Ajmo, dečki, pogledajmo to još jednom. Eduardo Mandžukić blokirao je to Ganter i onda je vratio tu loptu ipak Mandžukić ovdje za Lovrena koji je to potegao iz ovog. Olić, još jedna povratna lopta, Eduardo, da! 87. minuta, zlatni naš Dudu, 2:1! Ma zabio je u Osijeku, zabio je i ovdje, evo ga, 27. njegov pogodak, Hrvatska je okrenula utakmicu. Pogledajmo to još jedan put. Modrić je tu pronašao Olića. Koliko smo samo tih ubačaja s ove lijeve strane imali u drugom poluvremenu koji su nam tako nedostajali. Čoluka, Vida, to je dobra lopta u sredinu i Kalinić, ali nespretno su reagirali naši, onda je zabio Krajnčar. Evo ga, 83. minuta, evo pogotka nade. Kasno je pao, ali tko zna, možda se možemo vratiti u utakmicu. Pogledajmo još jednom. Vidina lopta, oštra na rub 15 metara, Kalinić je to skrenuo, prvi puta intervenira. Neko pričuvno rješenje, peti udarac već iz kuta, evo to je to rješenje možda. Rakitić, kratko Olić, pa ponovno Rakitić i sada si je malo zakomplicirao život, ali je uspio to centrirati i da! I evo ga! I konačno Mario Mandžukić na drugoj vratnici, zaboravili su ga i Mandžo je zabio za 1:0 za svjetsko prvenstvo. Pa morao je ovaj pritisak uroditi plodom, nije moguće da se Island može braniti 180 minuta da ne primi pogodak. Rakitić iz teške situacije. Ostavljeno za Kovačića, Kovačić vrlo lijep prolazak kroz sredinu, Kovačić evo prostora za udarac možda i prema vratima, dolazi Srna iz pozadine, Srna će potegnuti i zabiti, ma bravo Dario, majko te ljubila, 2:0, da je to, ma gotovi su, 47. i kako smo u 3 dodavanja došli ovdje i zabio je Dario Srna u 47. i donio nam 2:0. 21. pogodak našega kapetana u povijesti za hrvatsku reprezentaciju. Zadnji je zabio Južnoj Koreji u Londonu, ali u ozbiljnoj kvalifikacijskoj utakmici, tamo na početku onih kvalifikacija protiv Latvije, možda i ovaj Kujper